Hello, dot minula pa ulanaw hanan damchon hamo. HakhaNet ni lunglom te in kutkin intlay na. Dutan HakhaNet thongan simding mi tlang pikrak simlay. Myanmar Cozah thar a tlangcung mi chung in Vice President in Salai CNLD ni achim. Thong ni kumkul kum thimnak I ningcang lau ase khomi an then mi kong a CNLD ni chathan chuah. Cozah thihnak kong a lungfahnak chathan Global Congthia Network ni an chuah. Hakha Zophei Sianghleiruun phuni CNFKMA Tangka 5.5 million an hlut. Falam in kang mi bawmhnak singjanga leng a chuak cang. Khuapi COVID-19 mizaw minung zali lisom nga lapan hi chung a minung thai khat nunnak aliam ti mi thongpol an rakselai. Tolchung thong krak chimlai. Myanmar Cozah thar a tlangcung mi chung in Vice President in Salai CNLD ni achim. Aralai ding thongnikula khat thongnikula nga kumkar lak I akai ding Myanmar Cozah thar a tlangcung mi phunchung in Vice President in Salai CNLD Party Vice Chairman Dr. Zomin Mauni achim. NLD ni alhan liao te in sise atu zonga sise kan aupi mi le kan chimbik mi chu tlangcung party mi phunha kong hi asikau chun thongni lai nga kum liao zonga khan Vice President a tlangcung mi chung in chin mi phun pu Henry Van Thiau orak sikau chun atu Cozah thar akai ding zonga hin tlangcung min ha chung in President chu an sishum rikau lai ti kazum chim a how ding han khi asilau an sishum kau lai tia thongni kula kha January kulali I party meeting an tua di hnuwa achim chun pithang su Cozah lutlai chung zong a hin tlangcung mi phunha itel khoding ro chanak tampi om khomi asi atu tlangcung mi phunha minister zongpo zong a hin tlangcung mi long ten sekau tia Dr. Zomin Mauni achim tuten zong hi ukshwai nak laya chun tlangcung min ha hi papek in thim an sekau lai chimdu mi chu alhan nak han in tudan na hin tamde khomi asi ancha chan tha de zong asi USDP lai se ral kap lai se rian khin an silai lo tidu nak song asilo abepi mi chu ramcha a bitak te in rian atwan mi an sia chun pithang su Cozah chungtal chung zong a an itel ko lai tia achong lai minung ni achim chap thong ni kumkul kum thimnak I ningcang lau ase khomi an then mi kong a CNLD ni chathan achwa thong ni kumkul kum Myanmar Party Leng Democracy thimnak a tlangcung mi phunha di lakchung a ningcang lau ase khomi le me a thwat mi tia ral kap ni athat mi kong a National League for Democracy ni a her tuklau a ram Kalay boynak achwa khomi asi cha a kan lungre athai ko tia chathan anchwa hi chathan an chua mi chunga thongni kumkul November ni ret I to mi Party Leng Democracy thimnak a NLD ni tlangchim valai chim in thihnak an hu thimnak phi chwa kong he pet lai in azwam cha tu party lai ni me kong a ningcang lau te te a an ti hi mizaw pi karlak a imhu thiam lo nak le I thai thiam lo nak te zong ni fitin in thailem hu asi tia atal chulong silau in pithang su Myanmar pi hi mi phunthling in serle dir mi ram asi pithang su lungpushram bun in tlangcung mi phunha ni an her mi lungrol nak tinak idur kam nak le ramdai nak lai a 20 chan zong asi tia chathat chunga atal chun atu bantuk in ramdai nak lai a se adang dang lai zonga se 20 chan asi leo a tlangcung mi phundi lakna karlak a ningcang lau asi kau tia that mi kong a her halau a ram Kalay boynak achwa khomi asi hi kan ma party lai zong ni kan lungre athai bak ni asi phone chu asi cha a tlangcung mi phunha karlak I ningcang lau asi khau tia an then mi kong a dikfel te in twan vau lak khole twan vau langam ding a torel pek I adik mi thimnak asi kho nak ha atu bantuk in chathan kan chua hi asi tia antel chi CNLD party hi chin mi phunchung in dir mi party pathum fan in dir mi asi thongni kumkul kum thimnak a chinram kul sagai ram 10 magweram 10 le rakhai ram chung a an izwam na in HakhaNet ram kul hlut do me hun long a tainak an hu
ral kap lai adik mi Thawngpang thihnak zong ni me ningcang lo ase khomi kong he pe tlai in thongni kul khat January nan hai sri a khan avai kul lavai khatnak an than I hi an than mi chunga chilram kul peng kwa chunga me ningcang lo ase khomi me thongsom li le thongli le zasari le somruk la pasari a tia thai asi Cozah thihnak kong an lungfahnak cathanh Global Congthia Network ni an chuah Sagairam chen Kalay peng tiah kong khuapi ummi pi chi pen le pudar hein hai I fapa thihnak tlangwal chomin Cozah thihnak kong a Global Congthia Network ni an lungfahnak cathanh thongni kul khat January kul hi a an chuah cathanh an chuah mi chunga khwale ram rum ven nak le zau khat nak cha a rian atwan mi sangaw Yonglai Association YLA sangaw nan rian twan nak kan upat asina in Cozah thihnak kong he pe tlai in sangaw YLA shwai tu le anaw le to sarnak chung a lungtlin lau nak le lungfahnak ngen pi kan ngai tia atal cathanh an chuah mi kong he pe tlai in Global Congthia Network President pu pa chin thangni Cozah hi nol abuar asia chun dan tetnak pek ok asi asina in phungning te in dan tetnak pe lau in ti chunga sham in an filter I nga an charter chun adam lau I in phan a atlung khawlo mi phung in an tuktik a hi minung kan chawvo an bor mi asi chun athihnak kong a chawza lai ren ngai hani zain phan zophei to lau le chaklau in lungzot nak in athimi asi ti an pu nun nak liam tiang in an shem an tuktik a an khwami zong kan ngai achia kan lung afa tuk cha a hi chathan hi kan chuah mi asi tia da hakha posa achim chun chathan an chuah mi chunga sangaw kyang kap chong tha khwami ni arak an halkau hana in arak an kan pek du lau thlai a thimnak bia le shamnak bia chim lau in a hrau tu in an rak hrau cher na hi mizaw lo le zom tai asi tia kan ruapin a thilfiang apuang lai ti an phan cha asi tia kan chawlhan tia an tel chap Cozah hi aliam cha kum thongni lukum kul December kul ret a sangaw khwa YLA president le anaw le minung porok ni ngabam ampua cha a ti in an shem I anunnak aliam mi asi athin hu zong a chongthia khwami hani arwak valak ding in an halkaun hana in YLA lai ni an sen halau tia thai asi Bati mang lai tel kasi Hakha Zophei Sianghleiruun phuni CNF camp a Tangka sing 5.5 million an hlut Hakha kapi chung ummi Zophei Sianghleiruun phuni ramcha a pumpek in rian tran tun ha cha a ti in CNF a Tangka sing som nga leng bawmhnak an pek na tia thai asi hi kong he pe tlai in chungtal pakhat asimi DVC editor Salai Jemni kan mi phun kilven nak cha a ti in pumpek in ren tran tun ha cha a kan ti khotok chua in bawmhnak pek kan du ven ha cha a Zophei tlang ummi khwakip chiaw a kal in tlom kan sukna chutin a chuak mi zat kha CNF camp a vakal in kan va pek na tia da hakha phosa achim Hakha ummi Zophei Sianghleiruun sianghak chan hani mi phuncha ren tran tun ha cha a bawmhnak an pek hi tutan hin avai khatnak asi tia thai asi Jemni tutan bawmhnak hi kan ma lai in chuka zon a hmanding hi ka zon a hmanding tia tlantlak a lo nol ngai tun ha kut chungte a chutin kan hai ap kau I an mani atha tia an tinak zon a an hmante kau nga tia da hakha phosa achim chap Falam in kang mi bawmhnak singjanga leng a chuak chang Falam in kang min ha cha a ti in ram chung ram leng in bawmhnak a chuak chang mi hi Tangka singjanga leng ase chang tia thai asi hi kong he pe tlai in Tangka bawmhnak committee chungtal pu zungboi kung ni in kang bawmhnak cha a kut an rak sam chiaw I atu January ni kul lenanga tiang a hinchun Tangka singjanga leng a chuak chang
bawmhnak hmu mi hi ramchung Singapore Malaysia le Aizol tipol hin Tangka singjanga leng hi asi America lai a ummi kan fa kan unaw hani inkang bawmhnak ding cha a an rakol ve I an ni hi chu an kan kwari lo chun inkang bawmhnak torel tu committee ni Falam lansung a thu in inkang mi cha a ti in bawmhalnak zong kan tua tia da hakha phosa achim Falam inkang nak an sung mi hi Falam minaw pol kom in buak tlak in an langtar ning a chun Tangka in singthongli asitia Facebook chamhai a an langtar thongni kumkul le kumkha January zar thumnak tiang chinram kul chunga in hlei ni akang chang I hi inkang nak ruang a minung pali nun nak aliam tia thai asi Kalay khuapi COVID-19 mizaw minung zali le somnga le penhi chung a minung hlei khat nun nak aliam chang Myanmar chung a COVID-19 zotnak a chuak ka thongni kumkul mas nikul le ni thum in ni hin tiang sakai ram then chung a COVID-19 zotnak ngai dilak minung zali le somnga le penhi an si hi chung a minung hlei khat an nun nak aliam chang tia thai asi Zotnak rong a anun nak aliam mi minung hlei khat na hi atam deuh chu kum upa deuh an si chang chun thongni kumkul le kumkha January nikul le ne ruk I anun nak aliam mi kumkul le kumruk nu te hi chu hak chachem asi Kalay COVID-19 Response Committee Chairman le Kalay peng ukzung lutlai u ngingi ni COVID-19 zotnak achwa ka in ni hin tiang Kalay a zotnak ngai dilak minung zali le somnga le penhi an si chang hi chung a zotnak in achi mi dilak minung hlei khat an si thongni kumkul le kumkha January nikul le ninga khan hum quarantine a cha mi pakhat achi nu a khan kan check nak a zotnak mu asi chun thongni kumkul le kumkha January nikul le ruk zonga khan kumkul le kumruk upa nu pakhat dam lo ruang a sin a arak ipia I anunnak aliam ve January nikul le ruk jing I anunnak aliam minute hi chu ama he nai niam in a ummi chu an umlo anunnak aliam min ha hi atam deuh chu kum upa deuh an si tia da hakha phos a achim zotnak ngai minung tinglei thumle thongsri le zakwa le somnga le pasari chung a athi mi minung thong thumle somruk la pakwa le damnak amhu I si in chwatar changmi minung tinglei ni le thong ni le za le hlei ruk an si tutan HakhaNet thong kan chimmi chu hivial hin kan ngol ri lai HakhaNet azau tu angai tu vial tenan di lak chung a lunglop nak tampi kan ngai dibora sungmi kasi Kalay ram phing le tlang par vel the ngày chim lâu gian măng tia cài xin